Ima jedna priča koja kaže da postoje dve istorijske škole, romantičarska i kritička. Sasvim uprošćeno, romantičari su tobože oni pisci koji pišu iz srca, ne obazirući se na istinu, a kritički pišu iz glave, i to hladne, dakle bez emocija, držeći se strogo činjenica. To je bilo objašnjenje ovih pojmova iz pravca kritičara, koji po pravilu pripadaju vladajućoj državnoj garnituri. A to opet znači da su na državnoj plati i vuku sve one pogodnosti, ako su pogodnosti, koju to slede. Romantičari samim tim mogu da budu samo freelanceri. Kako vremena prolaze, tako se menjaju prilike. Ali ljudska neprekidna potreba za grupisanjem i podelama ostaje, jer je, pa ljudska, zar ne? U prošlom veku, po uzoru na boje, odnosno navijačke tabore rimske i carigradske rulje, omogućeno je izražavanje potrebe za podelom kroz sport, gde kroz iluziju učešća u nadmetanju gledalac zadovoljava svoje potrebe za podelom i tako je ova kontrolisana katarza zapravo zamena za prave podele i njene kulminacije makljaže buzdovanima na livadi. Rasklopimo li romantizam kao književni rod ili stil, naći ćemo da crpe iz najveće starine, predanja i mitologije. Napaja se delimično antikom u smislu Grčke i Rima, ali i tu najviše iz njihovih početaka, gde se i ponajbolje osjeća učešće stvaralačkih početnih sila. Dakle, homersko doba u Helena i predromulovsku Italiji, što je preko Eneje zapravo ponovo vraćanje Homeru. I sad dolazimo do same reči roman ili romans. Ne treba biti etimolog pa naći vezu sa Rimom. Roman, Roma, Rim. Ipak nije loše podsjetiti se definicije date još od klasicista, kad kažu kako reč romans ili romance dolazi od izraza langue romaine, pardon my French, što je opet naziv za mešavinu latinskog i domorodačkih, da ne kažem narodnih jezika u zapadnoj Evropi. Kako se dosta široko kaže ovo i podrazumeva zapadna Evropa, a misli u suštini samo na teritoriju Francuske s Loarom, koja deli taj prostor na dva govora. Južno od Loare to narečje još je Dante nazvao Languedoc. Prelaskom Normana u Englesku, ta verzija romanskog širila se kroz govor plemstva, eto i na Britaniju. Izmešane legende i priče o kralju Arturu i Karlu Velikom, Šarlomanju, zabeležene su izgleda prvi put na ovom romansu, jeziku vladajućih. Roman, dakle, poput Ilijade i Odiseje, priča o priključenijima ratničke kaste i vladarima, tu sirotinja raja jednostavno ne postoji. I samim tim, sa današnjeg nekog stanovišta, on je elitistički. Pa, po toj podeli, elitistička je čitava naša guslarska Eneida. Namerno naglašavam ovo elitističko, jer u vreme Artura ili Godfrija Bujonskog o tako nečem, o podeli, se nije ni razmišljalo.
jer da upotrebim taj izraz, entertainment, uvek u svako doba ima svoju ciljnu grupu. Te grupe su, gle čuda, uvek nekako odvojene i ima ih najmanje dve. Daću jedan primer koji može svako da razume. Zamislite da gledate neku Hispano sapunicu. Možete li posle toga da pređete i da gledate srpsko-srpski rečnik? Po tim obrascima, podeljenim ulogama, Kraljević Marko bi mogao da bude kralj Artur ili princ Valijant, a Janković Stojan, zbog robovanja u tuđini, Richard Lavovo srce. Romans je, dakle, zabava kraljeva, zabava plemića. Vratimo se onda pojmu romantična istoriografija. Šta je tu pisac hteo da kaže? Vratimo se onda svezi romantična istoriografija. Šta je slabo? Ukratko, koja je falinka te istoriografije i šta je pisac hteo uopšte da kaže? Moguće da je pod romantičnim podrazumevao zanos, odsustvo realnosti i emocije. Jesam li otprilike pogodio pojmove i njihov redosled? Biću do kraja otvoren. Postoji li bilo šta vredno, učinjeno i stvoreno, napravljeno bez zanosa i emocija? Da li je uopšte bilo moguće da se ta dionizijsko-demiurška snaga, svojstvena počecima epoha, ne prenese kroz romans u pojam romantično? Mislim da ne. Pojam romantičnosti često je vezan za viteza lutalicu i za fizičko traganje, fizičko menjanje mesta, gde junak kroz vreme i prostor zaista prolazi, kreće se. Ali postoji jedan izraz koji Englezi dosta koriste, to je quest. I on se koristi u ciklusu o Graalu. Quest podrazumeva u stvari više unutrašnje traganje. Rekli bi čak možda preispitivanje. Međutim, izraz romansing je onaj pravi izraz koji podrazumeva ne samo, znači, unutrašnje lutanje, nego i spoljašnje, fizičko. I fizičku potrebu za nečim. Sam romantičan? Jesi. Romantičnost je, dakle, nastala iz tragalačke pokretljivosti, pune misterioznih prepreka. I ko su onda romantični pisci srpske istoriografije? I jesu li njihove prepreke misteriozne? Sve ovo sam rekao da bih naglasio nametnutu podelu i nametnutu polarizaciju dvojstva srpske istoriografije. Jer što sam stariji, to više uviđam da ima onoliko istorija koliko ima čitalaca. Jer ne kaže se džabe kad se pameti puste u livadu, svako trči za svojim.